Imitego Sport washoje muri hirya no hino, akatubwira mu gihe byiza kandi mukomeze mugubwe neza. Amakuru yacu y'imikino ntakagaruka hano kuri Imitego Sport nk'uko bisanzwe rero, twagarutse muri Champions League hakinnye imikino itandukanye, tujya kubabwira imwe uko yagenze. Ikipe ya Manchester United ikaba yakinnye n'ikipe ya Young Boys, bikaba byarangiye Manchester United itsinzwe ibitego 2-1, igitego cya cyatsinzwe na Cristiano Ronaldo aza gusimburwa, ndetse Manchester United iza kubona umutuku. Mu by'ukuri ikipe ya Young Boys yakinishije Manchester United, nyuma Manchester United iboneye umutuku, ikipe yakinishije bikomeye cyane ku buryo yaje kwitsinda igitego cya mbere cyo kwishyura, ndetse biza kurangira ikipe Young Boys itsinze Manchester United n'igitego cya kabiri cy'intsinzi. Katigeze turebe ko Manchester izishyura mu no kwishyura. Ikipe ya Bayern ikaba yahuye n'ikipe ya Barcelona, ikaba byarangiye ikipe ya Bayern Munich itsinze Barcelona ibitego 3-0. Mu by'ukuri yari match ubona ko ikipe ya Bayern yarushije cyane pe ku buryo bugaragara ikipe ya Barcelona, mu by'ukuri ku buryo Barcelona ubona ko itigeze iramwiza mu gikipe ya Bayern. Ibitego bya Bayern ikaba byatsinzwe mu by'ukuri na Thomas Müller ndetse n'umwataka Lewandowski, akaba watsinze ibitego 2, naho Thomas Müller atsinda igitego kimwe, birangira ibitego 3 bya Bayern ku busa bwa Barcelona. Mu by'ukuri ikipe ya Barcelona ukabona ko mu by'ukuri sinago natanga icyizere mu irushanwa mvuga ngo araho izagera, mu by'ukuri kuko ikipe nibitangira ikubitwa ibitego 3 mu by'ukuri byanze bikunze Barcelona ntabwo ari yayindi tuzi ya Barcelona uko tuzi isanzwe ikina. Bigaragara ko Barcelona mu by'ukuri idafite attaque nyuma yo gutakaza umusore Lionel Messi ndetse n'abandi. Mu by'ukuri tubona ko ikipe icyo iri gukora wavuga ni uko ubona ko Barcelona iri kwiyubaka mu by'ukuri. Tukomereze mu bwacu ku ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea mu by'ukuri ikomeje kwerekana ko atari ikipe y'imvugwa, ikipe y'agafu k'imvugwa, ari mu by'ukuri kuko ikipe ya Chelsea ikaba yaje gutsinda ikipe ya Zenit igitego 1-0 cyatsinzwe mu kintu Lukaku ku Mubirigi. Mu by'ukuri Lukaku akaba akomeje kwerekana ko ari umwataka ukomeye cyane, ko ari nimero 9 mu by'ukuri ukomeye. Umusore Lukaku rero akaba yaje gutsinda igitego agitsindira ikipe ya Chelsea. Chelsea ikomeza kwerekana ko itwaye Champions League, yayitwaye iyimerita. Mu by'ukuri abasore nubwo ari abasore bakiri bato, ariko mu kibuga mu by'ukuri ibyo ngibyo ntacyo bivuze. N'abasore bakwataka bakagutera igitutu bakagutsinda, noneho ko bafite umwataka Lukaku ko isaha n'isaha yagutsinda igitego. Nuko rero Chelsea yaje kurangiza itsinda Zenit igitego 1-0 cyatsinzwe na Romelu Lukaku, yakaba ari umwataka w'Umubirigi mu by'ukuri uvuka mu gihugu cy'Ububirigi, akaba afite ubwenge bw'ubukongomani. Amakuru yacu nakagaruka, ciao ciao.